ri tsena mafhungo SABC ubva fhano Glen Park Johannesburg 2 mafhungo malwane nga tshino tshifhinga care ba komishini ya tsedzuluso ya madlanga vho nekedza lwa tshiofisi muvhigo wavho wa tshifhinganyana kha presidente wa shango vhuendi tsitsikana mukanoni nga tshino tshifhinga tsha maḓuvha a u awela ba khamphani ya nḓisedzo ya maḓi water ba khou fulufhedzisa vhadzulapo uri khaedu dzine dza vha hone zwa zwino dza maḓi dzi ḓo tandululwa hu sathu swika ḓuvha ḽa Khirisimusi. See a togetherness in the way that the team plays, and that's what we had in '96, and that always goes a long way to winning things. Vatambi va kale va Bafana Bafana va ri va vona thimu ya zwino yo khwaṱha. Loko vela ri va tsela mafhungo fhano kha SABC 2, SABC Plus na kha Lehaye. Ba komishini ya tsedzuluso ya madlanga vho nekedza lwa tshiofisi muvhigo wavho wa tshifhinganyana kha presidente wa shango nga tshifhinga tshe tsha vha tsho tiwa tshine tsha vha ḓuvha ḽa mulovha izwo khwaṱhisedzwa nga tshitatamennde tsha komishini iyo ya madlanga matsheloni a ṋamusi. Muvhigo honoyu wa tshifhinganyana ndi wa mawanwa a miṅwedzi miraru ya u thoma ya komishini iyi ine ya khou sedzulusa zwiito zwa vhutshinyi u dzhenelela ha polotiki khathihi na zwiito zwa vhuaḓa kha tshumelo ya mapholisa na vhulamukanyi. President Ramaphosa will study the interim report while the commission, which is in recess, prepares to hear further testimony from new witnesses or persons who have previously testified. The president has expressed his appreciation for the interim report, as well as his expectation that the commission will, as part of its terms of reference, refer actions thought to be criminal acts for prosecution. Balihoro la umkhonto wesizwe party vari badoya khothe u ṱoḓa ḽiṅwe ḽikumedzwa ḽa u shaya fulufhelo kha mulanga vunḓu wa KwaZulu-Natal Vho Thamsanqa Ntuli vari zwa zwino vha khou ṱoḓa zwa vouthu dza tshiphirini ḽihoro ḽa MKP ḽi khou amba uri vunḓu ḽa KwaZulu-Natal ḽo fhambana na maṅwe mavunḓu u mona na shango hune vari u sa tshimbila zwavhuḓi ya ḽikumedzwa ḽavho vhege yo fhelaho zwo vha zwi mafhungo a tsireledzo vari miraḓo yavho khathihi na vha maṅwe mahoro ngomu buthanoni ḽa vhusimamilayo henefho vunḓuni vho a vha na nyofho dza tsireledzo yavho. Izwi hu tou vha fhedza ṅwaha nga ḽihoro ḽa MK Party nga nḓila i si yavhuḓi ḽihoro ḽa vhuraru ḽihulwanesa fhano Afrika Tshipembe nahone ḽihulwanesa vhukuma fhaḽa vunḓuni ḽa KZN zwo ralo vha ḽihoro iḽi vha ri nndwa iyi ya polotiki a i nga fheli fhedzi. We can't be naive and think members of provincial legislature in KZN are immune from the possibility of being killed by criminals and political thugs. So that is why we said let's go to the secret ballot. Muhulwane nga ngomu ofisini ya upresidente kha ḽihoro ḽa MK Party vha ḽihoro ḽavho ḽo wana vouthu nnzhisa henefho vunḓuni fhedzi zwi vhonala hu tshi nga hu na zwo tindinganyiwaho. Democratic principle says the one who got the highest number of votes must form government. Now in KZN, something that we have not seen in all fairness, MK got 45% and opposition gang up and Helen Zille says it openly that will never allow KZN to be led by MK. Musi yo vhagata la uri vhaṅwe vhadzulapo vha ḽino vho ayedzwa haningei kha nndwa dza Russia na Ukraine fhedzi vha ri Duduzile Zuma Sambundla na ene ndi muṅwe wa vhapondwa kha zwine a khou ambela zwone. We think she was a victim of trusting someone that presented a program that looked like a legitimate program, and in hindsight on her own account she would have done much better to verify the legitimacy of the relationship. Va ḽihoro ḽa MK Party vho ita na wamba nga uri vhulamukanyi fhano Afrika Tshipembe hu vhonala hu tshi nga ho putiswa. Judiciary has been acting very, very suspiciously because let's Mkhwanazi himself, General Mkhwanazi, did say that judiciary has been very dodgy in dealing with some of the drug dealers, political killings. Musi vha tshi vhudziswa nga u sokou shandukiswa vharangaphanḓa vho Mzobe vha ri zwo vha zwo lavhelelea sa vhunga ḽihoro ḽo vha ḽi tshi khou fhaṱa
fhedzi vha ri zwa zwino musi vha tshi khou livha kha khetho vharangaphanḓa hu ḓo vha ho khwaṱha. Vhuendi vhu khou engedzea badani ya N1 u livha mukanoni wa Beitbridge vhukati ha ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe na shango ḽa Zimbabwe. Izwi ndi musi vhaendela mashango vha tshi khou livha mashangoni ya Bahura u itela holiday dza Christmas na ṅwaha muswa. Vhaofisiri vha mulayo vho tou fara tshikonḓaho hune vha khou ṱola khathihi na u lavhelesa maṅwalo a u enda ngao khathihi na zwiendedzi. Ramafhungo washu Lutendo Bobodi o ri dzudzanyela muvhigo u tevhelaho. Ndi zwone ri kha tshifhinga tsha madakalo une kanzhi ri ḓivhona hu tshi ḓala nga maanḓa dzibadani musi ri tshi khou vhona mimoḓoro nga maanḓa khou welaho nga ngeni kha mashango mahura ri khou amba kha shango ḽa Zimbabwe, Zambia, Malawi na maṅwe mashango manzhi ane avha mashango mahura na vhoriṋe. Ndi hafho hune ra wana vhunzhi ha vhathu vha tshi khou wela nga ngenoni nga maanḓa kha bada ya N1 hune wa wana uri vhunzhi ha mimoḓoro yo ḓala nga maanḓa. Nga tshifhinga tshine ra ḓi wana uri vhaofisiri vha zwa vhuendi vha vho ḓala badani vha tshi khou ṱola mabambiri na maṅwalo ane a u tshimbila na zwa uri zwoṱhe zwi kha ngonana. Musi ri fhano ri afha musi na ri tovha kilomitara dza 12 fhedzi nnḓa ha bodara kana ha mukano wa Musina hune ra khou vhona hafhanoni hu na mapholisa vho ima hafhanoni kana vhaofisiri vha zwa vhuendi vhane ndi vhaofisiri vha zwa vhuendi hu si vha ḽa Afrika Tshipembe fhedzi, vhaofisiri vha zwa vhuendi vha ḽa Zambia, vhaofisiri vha zwa vhuendi vha ḽa Zimbabwe hune vha khou lavhelesa maṅwalo nga maanḓa ha vhathu vhane vha khou wela ngeno. Musi ri tshi ya ngei mukanoni ri khou wana vhathu vhanzhi nga maanḓa ri khou pfha tshipfi vhathu vha swikaho 18,000 vha khou pfuka nga ḓuvha vha khou ya kha mashango mahura. Zwezwi musi vha tshi vhambedzana zwa ṅwaha u fhiraho ha vha khou pfuka vhathu gumo ḽihulwane ḽa vhathu vha 13,000 kana gumo fulu ḽa vhathu vha 13,000 nga ḓuvha musi vha tshi khou pfukela ngei. Zwi amba uri hononi ṅwaha hetsho tshivhalo tsho engedzea nga vhathu vha swikaho zwigidi zwiṱanu. Ndi zwine ra khou lavhelesa zwone hafha, ndi zwine ra khou zwi vhona hone ri ḓo dzula ri hanefha ro vhea ḽiṱo lune ra ḓo vhona uri musi maḓuvha a tshi khou ya phanḓa musi ri tshi khou ya ngeni kha kushumusi na ṅwaha muswa zwi ḓo vha zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe. Ndo livhuwa. Ri khou livhuwa Lutendo. Fhedzi ri khou bvela phanḓa vha khamphani ya nḓisedzo ya maḓi ya Johannesburg Water vha khou fulufhedzisa vhadzulapo uri khaedu dzine dza vha hone zwa zwino dza maḓi dzi ḓo tandululwa hu sathu swika ḓuvha ḽa Khirisimusi. Vha vhupo fhambananaho Johannesburg vha na ṱhahelelo ya maḓi sa izwi vha Joburg Water vha tshi khou ita mushumo wavho wa ṅwaha nga ṅwaha wa u lugisa na u vusuludza themamveledziso yavho. Musi vha tshi khou amba na vhoramafhungo ngei Midrand, mulanguli wa khoro ya ḓorobo ya Johannesburg Dr. Vho Floyd Brink khathihi na vhaofisiri vhahulwane vha khou khwaṱhisedza uri nḓisedzo ya maḓi vhuponi vhunzhi vhune ya khou kwamea i khou thoma u khwinifhadzea. Ngei Midrand ndi hone hune thaidzo iyi ya vha khulwanesa, izwi fhethu hune havha na maḓi ho vhulungwaho maḓi hone tshiimo tshi fhasi, naho vha tshi ri vha khou ita zwoṱhe uri nḓisedzo ya maḓi i ṱavhanye u vhuyedzedzwa henefho. Zwono ḓivha na maḓuvha a sigathi musi vhadzulapo u mona na ḓorobo ya Johannesburg vha sina maḓi nga ṅwambo wa u vusuludzwa themamveledziso. Zwo ralo vha khamphani ya nḓisedzo ya maḓi ya Rand Water vha ri maḽori o iswa vhuponi ho fhambananaho u itela nḓisedzo ya maḓi sa nḓila ya u tandulula thaidzo ya maḓi. I think not having water for 5 days is a bit of like an inconvenience. It has been a long year and one was looking forward to relax a little bit better. Musi vha tshi khou amba na vhoramafhungo na musi vho ita na humbela pfarelo kha vhadzulapo nahone vho fulufhedzisa uri thaidzo ya maḓi i ḓo tandululwa musi kushumuso i sathu swika. We are working on making sure the system is stable before that, but we will make sure that it is stable by Christmas. Mulanguli muhulwane Vho Nchavheni Mukwevho vha ri nga ṅwambo wa u lugiswa themamveledziso ine ya vha ya kale zwi nga dzhia tshifhinga tshilapfu uri nyimele i vhuyelele ngonani. Zwo ralo hu pfala uri vhuponi ha Midrand hu nga fhasi ha mutsiko muhulu sa vhunga madamu ane a vhulunga maḓi a tshi ḓo dzhia tshifhinga u ḓala. The Midrand supply system remains the most constrained and has not yet fully recovered. On average, this takes, as I've indicated, 5 days. We have just concluded the second day of that recovery. Vhaofisiri vha ri vho khwaṱhisedza uri u vusuludzwa themamveledziso ndi zwa ndeme u itela u khwiniswa nḓisedzo ya maḓi na u nyimele iyo vhanga u sa dzudzanyea ha zwithu. When they do maintenance, they target their maintenance during 2 periods. 1 during winter, 2 during December holidays. Malori a swika u fura thisumbe na mathanga a ḓanafu 5 o vhewa fhethu ho fhambananaho musi vhorathekhiniki vhe kati na u vusuludza themamveledziso. Matina ha vha songo vha ṱutshela kule ri a vhuya hu si kale.
ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo fhano kha SABC2, SABC Plus na kha Lehae. MEC wa tsireledzo vunḓuni ḽa Mpumalanga Vho Jackie Masi vha ri hu kha ḓi ṱoḓea vhaofisiri vha mapholisa vha badani vho no fhira zwigidi zwiraru u mona na vunḓu ḽoṱhe. Izwi zwi khou ḓa nga murahu musi vhaofisiri vhaswa vha ndanga vhuendi vha no fhira ḓana vho ambara magaweni avho a u ṱhaphudza pfunzo gudedzini ḽa vhuendi ḽa Mpumalanga ngei Mkhuhlu. Vunḓu ḽa Mpumalanga ḽi na vhaofisiri vha ndanga vhuendi vho no fhira ḓana. Uyu ndi mushumo wa manakanaka hune vhaofisiri ava vhaswa vha vhuendi vha khou amba uri vho lugela u thoma na mushumo. Vhaofisiri vha vhuendi vha maḓana mavhili vho ṱhaphudza pfunzo dzavho, miṱa yavho na yone yo vha i hone u pembela navho kha vhuṱambo ha u ambara magaweni. Vhaṅwe mapholisa ava vhaswa vha badani vha ri vho ḓiimisela u sumbedza zwe vha guda mishumoni yavho. We were very happy. All of us, the 102 of us, as we were passing out today, were very much happy. This is a good thing for our families. This is a good thing for our community at large, as we will be working very hard to overcome these road accidents and all the bad things that are happening in the roads. I'm going to make sure that I remember everything that was being taught to me, that the college is most importantly discipline and never mix around with the wrong people. MEC wa tsireledzo vhadzulapo Vho Jackie Masi vha ri vha kha ḓi ṱoḓa vhaṅwe vhaofisiri vhanzhi vha vhuendi. Vho Masi vho dovha hafhu vha kaidza khathihi na u sasaladza vhaofisiri vhane vha wanala vha tshi khou ita zwiito zwo bvaho. Vha muhasho vha ḓo ita zwoṱhe zwine vha nga kona u itela u ṋetshedza tshomedzo dzo fhelelaho kha mapholisa ava vhaswa vha vhuendi uri vha kone u shuma mishumo yavho zwavhuḓi. We are able to identify rogue element within the department, identify them and isolate them with the due processes that they have undergone in terms of the disciplinary hearing. However, we must indicate that it's a cause for concern because when you are dealing with human beings, there will forever those who will be in conflict with the law. Vhamuhasho wa zwifhaṱuwo zwa muvhuso na vhuendi vho ṱanganedza avho mapholisa vhaswa vha vhuendi vho ṱhaphudzaho pfunzo dzavho. They are going to assist us in addressing the challenges that we are confronted with. So we're very much excited and we hope that they are going to be extremely disciplined because this kind of discipline requires ethical people that have high morals, people that are going to even respect other people on the road. Vhaofisiri ava vha ḓo shumela kha zwipiḓa zwo fhambananaho u mona na vunḓu. Zwi tshe zwo ralo vhuendi vhu khou lavhelelwa u tsika na matshelo nga masiari magondoni oṱhe u mona na vunḓu iḽo. Bophrimla Shanmugam ba miṅwaha ya 46 vhane vha shuma u dzudzanyela vhathu dzinyendo vho senga khothe ya magistrata ya Pretoria hune vha khou livhana na milandu ya furaru ya u fura miṱa yo no fhira 50 masheleni ane a fhira randa dza milioni 5. Aba Vho Shanmugam vhane vha vha na khamphani ya Silver Touch Events and Travel ine ya wanala vunḓuni ḽa Gauteng vha pfi vho fhura dzikhonani khathihi na vhaṅwe vhathu vha re na tshivhalo u mona na mavunḓu oṱhe. Mulandu wa mufumakadzi ava wo fhiriselwa phanḓa u ya vhege i ḓaho nga ḽavhuvhili u itela khaṱulo. Zhendedzi ḽa vhaendela mashango ḽa Silver Touch Events and Travel ḽine ḽa tshimbidzwa nga Vho Bophrimla Shanmugam ḽi na miṅwaha ya 10 ḽi tshi khou shuma. Fhedzi khonani na vhane vho thusiwa nga zhendedzi ḽeneḽi sa Vho Karen vhane vha vha khonani ya Vho Shanmugam vha ri vho furwa masheleni. Vho Karen vho badela masheleni a randa dza zwigidi zwa 50 a lwendo lusiwaho lwa u ya ngei Mauritius na mukala wavho. Musi Vho Shanmugam vha tshi vhudziseswa vha ri khamphani yavho yo vha i tshi khou faladziwa vha fulufhedzisa uri vha ḓo badela masheleni murahu fhedzi a huna masheleni o no badelwaho. Vhaṅwe vho furaho na vhone vha ri vha khou ṱoḓa Vho Shanmugam vha tshi vha badela masheleni yavho murahu. Vhaendela mashango vha khou tsivhudzwa uri vha vhe na vhusedzesi na u ita ṱhoḓisiso musi vha tshi nanga mazhendedzi nga maanḓa nga tshino tshifhinga tsha dzi holiday. Vho Shanmugam vha ḓo dovha hafhu vha vhuya khothe nga ḽa 23 ḽa uno ṅwedzi u itela khaṱhulo kha khumbelo yavho ya beili. Zwa zwino ri vhatsela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni a ḽifhasi. Randa ndi 16 rand 78 cents, bondo ndi 22 rand 50 cents, euro ndi 19 rand 70 cents, pula yone ndi 1 rand 18 cents. Mikovhe phala JSE i nṱha.
kha zwibveledzwa musuku ndi $4,322, platinum ndi $1,900, oil songo kunakishaho ndi $59.97 nga fagi. Vhaḓivhi vha khou ṋekedza tsivhudzo kha vharengi u itela uri vha songo gomela kha uno ṅwedzi wa Nyendavhusiku na u ya mafheloni a ṅwedzi u ḓaho wa Phando. Ṱhoḓuluso nga vha Standard Bank dzo sedzaho kha maḓuvha ane vhashumi vha hola ngao dzi khou sumbedza uri vhashumi vha ṱavhanya u hola nga ṅwedzi wa Nyendavhusiku, zwine zwa sia ṅwedzi wa Phando u tshi vha wo lapfesa phanḓa musi vha tshi dovha hafhu vha wana miholo yavho. Kha vhunzhi ha vhadzulapo vha ḽino shango, ṅwedzi wa Phando u pfala sa wone ṅwedzi mulapfusa shangoni sa izwi vha tshi ṱavhanya u hola miholo ya ṅwedzi wa Nyendavhusiku ine vha i shumisa kha u ḽa Khirisimusi khathihi na mbadelo dza u vula zwikolo zwa vhana. Vhaḓivhi vha ri u ṱavhanya u wana miholo ya Nyendavhusiku zwi a konḓisela vhathu mathomoni ya ṅwedzi wa Phando musi masheleni o fhelela kha Khirisimusi. Mutsiko uyo u khou ḓa naho nyimele ya masheleni miṱani yo vha I khwine na ṅwaha. We also saw inflation ease to 3.5% in November 2025, which does then help support real household incomes. However, third quarter economic growth data suggests and it shows that household consumption growth is starting to slow, and we expect that softer momentum to continue into the fourth quarter. Even so, though, spending for the full year of 2025 does look relatively strong. Now that we are in the festive season, spending expectations are slightly better than a year ago, but the tone remains cautious. We saw Black Friday sales were stronger than in 2024, which shows that consumers are willing to spend, but selectively. Households are focused on value, and they are responding to discounts and promotions rather than splurging on discretionary items. Fulufhelo la vharengi ḽo khwinifhadzea na u gonyela nṱha kha kotara ya vhuṋa ya ṅwaha zwihulusa kha vhashumi vhane vha ḓikona. Ṱhoho ya zwa pfunzo dza masheleni kha Old Mutual, Vho John Manyike, vha ri hu na zwithu zwinzhi zwa tshivhalo zwine vharengi vha nga zwi shumisa u itela u vhulunga masheleni avho. The first pitfall is people not going into their festive season with a budget. Number two, not prioritizing the essential stuff. Number three, sometimes this whole influence where you have visitors or friends, that's where things go wrong because you want to impress people. Musi ho sedziwa ṅwaha muswa une wa khou ḓa wa 2026 zwi khou vhonala nyimele ya masheleni miṱani I tshi ḓo bvela phanḓa na u khwaṱha na u hunga vha luvhilo ḽuṱuku. Kha zwa mitambo, thimu ya lushaka ya bola ya Bafana Bafana yo livha thonamendeni ya vhugwena ha Afrika ya Africa Cup of Nations ngei Morocco hune ya khou ṱoḓa u fhelisa ḓora ḽa tshiphuga itsho ḽa miṅwaha ya 29. I thimu yo rangiwaho phanḓa nga mugudisi Vho Hugo Bruce I sumbedza yo khwaṱha hune ya vha na vhatambi vhaṱuku khathihi na vhatambi vhane vha vha na tshenzhemo. Vho Bruce vha khou khoḓa vhukuma mvelaphanḓa ya thimu yavho hune vha ri ho ḓala vhuthihi khathihi na vhuḓikumedzeli kha vhatambi vhavho. Vha muṱa wa mutambaphanḓa wa Bafana Bafana ane a tambela Orlando Pirates Evidence Makgopa a bvaho ngei ha Mampa nnḓa Bakersford vunḓuni ḽa Limpopo vha khou tamela mashudu Makgopa khathihi na thimu yoṱhe uri vha shume zwavhuḓi thonamendeni iyo. Timu ya lushaka Bafana Bafana I ḓo vula mutambo wayo wa u thoma na thimu ya Angola nga Musumbuluwo hone mutambo une wa ḓo tevhela ya ḓo ombana na Egypt nga Ḽavhuṱanu ya kona u tamba na Zimbabwe nga ḽa ḽa uno ṅwedzi. Mme Evidence Makgopa vha ri vha ḓihudza nga ṅwana wavho. Ke mo lakaletša mahlatse le mahlogonono ke re hle mo a ilego a bapale gabotse a bapale a lokologile ka moka ka moga re mo lakaletša mahlatse le mahlogonono. Tše botse ke tseba ke modimo a ba ya ba re tlele le yona khaphela se segolo ke gore a thaeletše ditaelo tše ba molaela go tsona a dire se se tšego sa gago ko kora le go thušana le baraloki ka yena. Ke re hle ke mo kgopela mahlatse le mahlogonono gore le yena a re isewe ka moka batho ba seriago yo mo kgopelela le gore le yena a kwa gore vhadzulapo vha muvhundu wa ga Mampha fhaḽa ga Phasha hune Evidence Makgopa a bva hone vha ri vha ḓirwa khana nga Makgopa kha u shelaho mulenzhe kha AFCON. Tshepa gore se a go se dira last ka AFCON
o tswela pele go se dira gape le World Cup re molaletše matlhono no ba kgone go mogeta zoralo mutarisano wa AFCON ukurabelelwa uba mutarisano ne wadorabeleswa ngabanji umona lefasi ngei Morocco wona bafana yakurabelelwa ubuisa chipugayani Vatambi vakale va thimu ya lushaka ya Bafana Bafana be bathu ba chiphuga cha Africa Cup of Nations nga ṅwaha wa gidida tahe futahirati bari bana fulufhelo kha thimu ya zwino ya lushaka. Dr Khumalo na Andre Arendse vari vhuthihi vhune ha vha hone kha thimu ya zwino ya Bafana Bafana vhufana na tshifhinga tshavho musi vha tshi kha ḓi gudiswa nga munna wa vhanne vho Clive Barker. Vari vhuthihi uvhu vhu ḓo vhea Bafana Bafana kha vhuimo ha vhuḓi tournamenteni iyi ya AFCON ngei Morocco. Bafana ba khou vula mitambo yavho nga u tamba na shango la Angola ngei Marrakesh nga Msumbuluwo. Matina ha ubva khanne ndiri madekwana abe avhuḓi a ri dovhe hafhu ri vhe roṱhe matshelo ndanganeni wa mudau u khou ḓa na mutsho Matekwana dzimvula dzine ri khou dzi vhona dzi tshi khou una dzi khou lavhelelwa uri dzi bvele phanḓa na mafhelo a vhege ano kha ri mbo ḓi lavhelesa uri nyimele ya mutsho yo ima nga tshivhumbe yoṱhe. Matekwana ṋamusi ri khou vhona aiwa hu na khonadzeo ya mashotha sikhathi na nga ḓipfelaphela khou vhona mvula iyo i tshi khou fhelekedzwa hafhu na nga mimuya ine ya khou vhudzula nga vhuhali. Mvula idzo ri khou dzi vhona na fhaḽa vunḓu ḽa fhaḽa KwaZulu-Natal ḓoroboni ya fhaḽa Durban. Kha ri mbo ḓi lavhelesa uri matshelo hone ḽi ḓo tsha ḽi ima nga tshivhumbe yoṱhe. Nyimele ya mutsho ya matshelo khou dovha hafhu ya sumba aiwa hu na dzi mvula dzine dza khou lavhelelwa dzi nga kha ḓi na vhukuma hu khou vhonala hafhu na mimuya ine ya khou vhudzula nga vhuhali. Fhedzi ndi dziphesenti dza 40 dza mvula dzine dza khou lavhelelwa fhaḽa devhula ha shango. Ndi ngazwo ri tshi khou vha tsivhudza uri madekwana a ṋamusi aiwa kha ri mbo ḓi vha tsivhudza nga mvula dza vhuhali dzine dza khou una dzine dza khou fhelekedzwa hafhu na nga mimuya ine ya khou vhudzula nga vhuhali. Ngauralo kha vha lavhelele mvula dza maḓumbu dzine dza khou vhigwa na matshelo ḽi tshi tsha ri khou dovha hafhu ra vha tsivhudza aiwa nga dzi mvula dza maḓumbu dzine dza khou vhonala hafhu khou dovha hafhu ra vhona na mufhiso wo kalula khoula u tshi khou vhigwa fhaḽa khondzikhondzini ya shango. Kha ri mbo ḓi ḽi mona kha ri lavhelese dzi nyimele ya mutsho ya madekwana ṋamusi ri ḓo thoma nga vunḓu ḽashu ḽa ngeno Gauteng ri khou vhigela hone mutsho wavhuḓi vhukuma madekwana a ṋamusi musi ri khou vhona dzi temperature dzi fhasi vhukuma ngeno ḓoroboni ya Johannesburg tsini musi ri tshi gonya ri tshi fhaḽa Pretoria ndi 27 Brakonsberg ndi 27 Springs nahone aiwa ndi mutsho wavhuḓi vhukuma une wa khou vhigwa madekwana ano. Kha ri mbo ḓi tsa hayani vunḓuni ḽashu ḽa Limpopo ri vhese fhaḽa Musino nahone ri khou vhona nga kha ḓi vhona makolo tibaho ya dovha hafhu ya phelaphela fhethu ho fhambananaho fhaḽa Polokwane nahone ri khou vhona aiwa hu na khonadzeo ya mvula Mokopane Vilavila na fhaḽa Lephalale. Musi ri tshi fhaḽa fhaḽa Phalabula hone aiwa dzi temperatures ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 28 Mpumalanga nahone nga ḓi vhona makole o tibaho ya dovha hafhu ya na vhukuma fhaḽa eMalahleni Middelburg na fhaḽa Secunda Mbombela hone aiwa dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 25 musi ri tshi ya KwaZulu-Natal nahone ndi fhaḽa ra vhona hone khonadzeo ya mvula dzi phesenti dza 40 dza mvula dzine dza khou lavhelelwa madekwana ṋamusi fhaḽa ḓoroboni ya fhaḽa Durban. A tsini ri tshi ya Eastern Cape nahone ri khou vhona makolo ana nga kha ḓi vuwa o tiba fhaḽa Maletso a Inxuba na fhaḽa Komani aiwa ndi dzi temperature dzavhuḓi madekwana a ṋamusi. Western Cape nahone ri khou vhona mutsho wavhuḓi fhaḽa Beaufort West na fhaḽa George Mossel Bay hone aiwa dzi nga kha ḓi gonya dzi temperature dza swika fhaḽa kha 22 musi ri tshi ya Devhula Kapa madekwana ṋamusi nahone ri khou vhona aiwa nga kha ḓi vhona makolo o tibaho fhedziha matshelo ḽi tshi ṱavha dzi temperatures dza gonya dza swika fhaḽa kha 36 Upington Kuruman 29 Kimberley ndi 32 DR nahone aiwa ndi 32. Kha ri mbo ḓi ya fhaḽa Free State nahone ra khou vhigelwa mutsho wavhuḓi vhukuma madekwana ṋamusi fhaḽa Bothaville na fhaḽa Welkom ri sa hangwi na fhaḽa Frankfurt. Musi ri tshi ya vunḓu ḽa North West nahone ri khou vhona mutsho wavhuḓi fhaḽa ḓoroboni ya fhaḽa Mahikeng aiwa nga kha ḓi vuwa na makole o tibaho musi ro tsa fhaḽa Autostar ra dovha hafhu fhaḽa Wolmastraat hone aiwa nga kha ḓi phelaphela musi tshi rwesa hafhu na fhaḽa Vryburg dzi temperature dzi khou lavhelelwa dzi gonye dzi swike kha 29 Tosca hone ri tshi gonya nadzo ndi 29 Taung nahone aiwa ri khou vhona mutsho nga kha ḓi vuwa hu na makole o tibaho ya dovha hafhu ya phelaphela musi ro tsa fhaḽa Renneck hone aiwa nahone ndi mutsho wavhuḓi vhukuma. Helino ndi komba kha vhe madekwana vhuḓi